Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiri basingbu ihan hanu makta da chingangbam Sujitrani na kurumjari. Husing asigi samlapa mariba Pao sing lowidase. Malayam dangasi COVID ki chatheng phawba khangbangam na driba matamasida awang nungpuki mafam kaya yauna mayai oirap na ngasi akanba yuhar hakre. Ayuki pung 8 minute yankai mathoi muktabada hakibani. तेजपुरगी किलोमीटर 35 लापना सोनितपुरगी हुक्राजुलीगी मनाक नकपा किलोमीटर 38 मुकलूब मफमदा मसिगी इपी सेंटर ओइखी रिएक्टर स्केल दा 3.3 यौना हाखिबसना आसामगी मफम सिनब थुंगना निखी अमसुंग अतिक अकाई क्यासु थोखी गुवाहाटी के क्रिस्टियन बस्ती इनकम टैक्स ऑफिस फ्लैट होटल अमदी युम क्यादा अमांगता थोखी वाल निंखाई की अमदी इसिंग टेंकी कायदुना युमथक्तगी इसिंग पाथनरखिबा फावबा यावखी इमुंग कयादी फ्लैट थादोक्तुना चेनखी 5-star होटल तास बिवानसो अकाई अतोय क्या थोखी गुवाहाटी के चंद्रपुरदा युहार हाबसना मरम ओरगा पेसमेकर लेपखिबदगी मियोय अनि लैखिद्रे रोंगिया चांगसारी मरक्ता लैबा रेल थोंगना ख्वाइदगी हेना सोकपा उखी मतम सांगना ट्रेन लेपहंदुना थमलबा मतुंग ममैददी तपना ट्रेन चेलहनखी खुंगंग सिंगदना युम निंखाइबा अमदी लबुक लम हांग कया चखाइबा उबा फंखी उदालगुरीदा इचेल कंख्रब तुरेल अमगी पिबुक नुंगदगी इसिंग इपुत क्या थोरक्तुना इसिंग चेनबा हौरक्पगी सक्तम उबा फंगले बरहमपुरगी वेरी मृत्युंजय मंदिर दसु चखाइबगी पाउ लाखले असुमना मंदिर अमदी मस्जिद क्या दसो अमाहता थोखे अरुणाचल प्रदेश की असम ताइनब चिंग्या लमदम सिंग लैब पुखरी कयागी इसिंग मथक्ता पाखतुना चेनखी असिदसु नतना असम की भैरब कुंद चिंगी सरुक अमसु निखाइखी ngasi ayuki yuhar haba sidagi horaga ngasi numidang wairam pung 3 fawbada asam gi tokhai ba mafam kayada tararak yuhar macha habagi paulakli Prime Minister Narendra Modi na anirak asam gi CM Sarwan Sonowal da phone toroktuna yuhar habagi matang dasu paw lorakre ONGC gi haujiksu thiba phangdriba kidnap tawkhiba Ritul Saikia gi angakpa likhunama ngasi thorakle असुकुइबसी अल्फाना मखोगी मखुत्ता कनामत लैत्रे रितुल साइकिया आर्मी ऑपरेशन दा आर्मी की नोंमिना पांदुना सिरंब याई हाइरख्रबगी मतुंग ngasidi रितुल साइकिया अल्फा की मखुत्ता लैबगी प्रमाण फंगले हाइना ADGP GP सिंगना पाउमिशिंगदा फोंदोरक्ली असम पुलिस की मखुत्ता एक्सप्लोसिव रिपोर्ट असी लाखले हाइरदुना किडनैप तौबगी थौदोक्ता चेनबनी चिंगनबदगी पुलिसना फाखिबा बसंत बोरगोहाइदा फेसबुक की खुथांगदा आइसेंग असोमना रितुल साइकिया मखोगी मखुत्ता लैबगी पाव पिरखी हाइरी नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट अल्फा की कस्टडीदा रितुल साइकिया लैबगी लिखुन फंगबा मरमना आर्मी अमदी असम राइफल्सना महाकपु थीरदुना हौजिकसु मफम असिदा ऑपरेशन लेपतना चंगसिली हाइना ADGP असना पाउमिशिंगदा मखाताना फोंदोरखी मखा असम की गौरीपुरदगी बांग्लादेश ता बेस ओइबा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन JMB जमात उल मुजाहिदीन की मेंबर अनि असम पुलिस ना फारे मखोय अनि की मखुत्तगी खुतना साबा पिस्तौल मरी फंखी मुजीबुर से कौबा मियोय से JMB गा यामना नक्सिनबा मियोयने अहानबदा महाकपु फारबा मतुंग महाकी चिनखुमदगी फाइजर अली कौबा JMB की कार्डर असिसु फाखिबने पनबा याय ऑर्गेनाइजेशन असी UK ना टेरर ग्रुप की लिस्ट थमलिबने असम दा कोविड की अनि सुबा वेब खुदपाई से सिलखले कामरूप मेट्रो हाबदी गुवाहाटी तनतना जोरहाट सोनितपुर मोरिगांव अमसुंग बोरपेटा की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिंग ngasi थिंगजिनख्रे अतै डिस्ट्रिक्ट कयादसु थिंगजिनरकपा याबगी चिंगनबा चावना लेरखले कोविड पैंडेमिक न मरम ओइदना कृष्णकांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की 3 सुबम सुंग 5 सुब सेमेस्टर की परीक्षा सिंगसु लेफनख्रे कोविड न लेखिदबसिंगी मनुंगदा बनलक्ष्मी कौबी लुहोंगबता ngairibi nupi amasu लेखिदबगी नुंगाइतबा पाव अमा लाखले हौखिबा एप्रिल के तांग 15 दा महक लुहोंखी अदुगा ngarang कोविड पॉजिटिव ओरगा ngasi लेखिदबने करीमगंज ता प्राइवेट बैंक अनिगी एम्प्लॉई मरी अमदी बैंक अमगी सिक्योरिटी गार्ड सो पॉजिटिव ओइबगी पाव लाखले हौखिबा एप्रिल की तांग 5 चथरखिबा अहानबा गुरुमयुम बृंदारानी शर्मा 9 A-side फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi सिंगरबोन हाई स्कूल की लंपाक लोशिनख्रे फाइनल मैच ता चिरु यूनाइटेड FC चिरुपुंजिना UJB मार्कुलिन टीमबो अहुम अमदा माइथिबा पीदुना चैंपियन ओइखी लेखिद्रबा बृंदारानी शर्मा की दमक मैच हौद्रिंगै ईश्वर की मफमदा थौनिजखी सेंटर रेफरीना A नवचंद्र लाइन एसिस्ट तौखिबा सिंगना P इबुंगो सिंग अमदी M प्रेमजित सिंह लोइनना A जॉय कुमार सिंगना मैच कमिश्नर ओइखी लोइसनबगी थोरमदा सिंगरबोन फुटबॉल एकेडमी की प्रेसिडेंट CH मोहन सिंह ना मयाई तांगबल दादुगा चीफ गेस्ट होइना नेहरू कॉलेज एग्जामिनेशन जोन की
Zonal Officer Dr. P. Raj Bihari Loinana Singerbon High School gi SMDC President Wainodia Chan Singh Amadi School asigi Headmaster MD Jamaluddin na mathang sitna Special Guest Amadi Guest of Honor oiki. Champion oikiba team da lupa lising kun amadi runners up da lupa lising taramanga khusinaki. Thoromasi P. Rajendra Singh na conduct tauki aduga Academy gi General Secretary T.H. Sarat Kumar na thagad wahai piduna thoram loishinki. Manipur lenga ki CAF amadi PD na thadorokiba poche gi mamal gi matang da sengdoraktriba fawba chatnaba yaroi hairakli thasi gi hokiba kunmari da marilinaba department ka karbarwala singa phaminaduna anoba poche gi mamal gi list thokibani masi karbarwala kharaga lenga ka manaraga lepa mamalni haibisi ipong pong na takle haina MSU headquarter da pangthokiba pawgi mifam amada HRD secretary Mani Ningthozamna phongdorakli. Cheragasida COVID pandemic na maramoiduna dukan mapu singna poche gi mamal he na yoliba sigi mayokta MSF na ngasisu makhata na drive chatharaduna miyam da namthak tawbani haina chingnaba choba dukan ani Nilakuthi da laiba godown ama amasung Thangal Bazar da laiba wholesale dukan ama solon sinkre. Yalhomi Purup oiriba Pangal Singi Khun Singda Atamnana Mitop Khandokpagi Mingda Slam Lainingi Senglaba Chakhen Thasu oriba matam asida miyam hoidoktuna khandok khangjin tawbagi thong chathariba si All Manipur Muslim Students Organization Amsona condemn tawi masi Pangal community bu lanna uhannaba hotnabani hairakli. Lamdamasigi Senglaba Laiphamlen Amoibatanatana Reserve Forest Wariba Kobru Chingsangi Housig Wariba Pibamasi Ubda Tasengna Tamoi Sokningaine Kobru Chingda Ugi Ura Amadi Uruna Chingba Amatalashilaktre Haina Ngasi Forest Minister Amadi Atay Officer Kaya Yauba CM gi Darbar Hall da Pangthokiba Mifam Amada Manipur gi CM N Birena Phongdokibane Asida Sunatana Kobru Ching da Kaduna Amukta Yengbiyo Office da Famlaga Environmentalist Oibana di Kanaroi Reserve Forest Kannaba Rule Semu Aduga Regulate Tau Kobru Laiphamlen gi San Marum Saba Haina Khangnariba si Numit Khudingi Khurumduna Maitei Singna Thongni Jarami Adubu ngasidi Loinamak Mami Samlakle Uwasu Amata Hodre Kobru Chingjau Maru Kokle Haina CM na Maitei Khoi Tatna Thanaba Yadraba Kobru Chingi Housigoriba Pum Asida Nungaitaba Nunglangba Phongdoraki. Nakalamaromda Kobru Laifamda Laisang Sananaba Hokiba Chahigi December Thada Ureb Uyung Tamkiba Mafamaduda Yungkiba Inauguration Plate Masakhangdaba Mioi Karana Lokthokraga Mafamarang Khangdana Lairamba Haibasi Laibak Thibani Asigumba Thodogasi Amukhana Tawdanaba Amadi Kobrugi Chingsang Sisu Leptana Mai Thaba Sisu Lepa Pai Haina Mahushakan Baluki President Dodo Luangna Phongdorakli. Mizoramda Medical Mahiroi Ani Iraq Naduna Laikidre, Jora Medical College Falconda MBBS second year Tamliba Mahiroi Ani Nasinumidang Wairam, Aizol District Manung Chanalaiba, Tuiri Vanga Turel Tautha Kibadagi, Laikidabani. Mizoramda Yamnama Ganglingayo Nangasi Nom to the Kwaidigi Wangna, Anoba COVID ki positive case Chaniga Kumapan Pankre, Hariba Nova casing a Sigi Manungda, Bengal Mikalgi, Duty Yauriba policeman Chama Supnanipan Yauri. Asida Sunatana, Assam Rifles ki Jawan Tarani Toyamasung Army personnel Amasu COVID positive oirake. Asigi Sumatakta, Nona Anoba casing Pangba Sigi Manungda Tamata Suriba Angang Amayauna, Angang Kulhumdoisu positive oire. Meghalaya Lengak na COVID Sandoropa Tinganabagi Damak Silong Urban Agglomeration, Joai Amadi Turagi Oina, Containment ki Thorang Lokhatkre. Thorang Singasi May Amagi Ayuki Pung Mangadagi May Taragi Ayuki Pung Manga Fauba Chatnagadabane. Nakalamaromda Lengakna Oxygen Generation Plan Amamam East Khasi Hills, West Garo Hills Amadi West Gentia Hills District Singda Athuba Matamda Linkalagani Haide. Hokiba Pung Kunmari Sada Wanopuki State Singi Manungda Hosik Pawda Ngasigyoina COVID-19 positive Oibagi report Lakraba State Singi Manungda Arunachal Pradesh da Chamaga Kulhumdoi, Meghalaya da Chamaga Yankai Mapan, Nagaland da Chamaga Kunmari, Mizoram da Chaniga Kumapan, Manipur da Chaniga Yankai Mapan, Amadi, Assam da Ngasi COVID ki Anoba positive case Lising Ahumgi Matakta Habade, Lising Ahum Supna Nipumanga Pankre, Amadi COVID Anaba Kunitoi, Assam da Ngasi Laikidre. Manipur da ngasi COVID anaba anisu laikidabagi pau lakli.
Panbayai Manipur Hosik, Actiboriba case missing, Lissingamaga Chani Kuntrani, Arunachal Pradesta, Chani Panga, Taramapan, Meghalaya da, Lissingamaga Chamri, Humbudramanga, Nagalenda Chamapanga Yankini Toy, Amadi, Mizoram da, Chamapanga, Kuntratarukni. Asida Sunatana Manipur Hosik Pau the COVID number Moiduna, Apunba Lake Devagi Masing, Chohumga, Marfutramanga Yokre. Arunachal Pradesta Yankini Pan, Meghalaya da Chamaga Humputaret, Nagalenda Marfuni Pan, Amadi Mizoram da Tarahundoine. India da ngasi oina hojik pawbada COVID ki anoba positive case record oina lakh ahumga lising humpugi matakta phangkhre amadi COVID anaba lising ahumga chani marfutara humdoigi matakta laikidre. Hojik India da active oriba case masing lakh kumapanga lising humbudrani pangi mataktane. Center na pigadaba vaccine quota si chahi nipum mga mathaki miyoi sing khaktagini aduga chahi tarani panamasung nipum mga manungi miyoi singide state singi masagi quota oigadabani hairakli. Vaccine watpagi oithokpa yaba lairabasu register di leptana tawbiu chingnaba amadi akiba thadoklaga kudakta vaccine kapnanabagi register tawbiu haina center na lebagasigi miyamda hairakli. Laibagasi chahi tarani panamasung chahi nipumanga manungda chaurakna miyoi crore humpumukta vaccine kapagi achoba khungjang changsingadoribane. Nakalamaramda vaccine kapham center singda chahi nipumanga mathaki amadi chahi tarani pan mathaki tongan tongana center sing thamgani. Cheragasida karigumba vaccine kappa lakpada yamnamak chinba natraga inaba thoklabadi vaccine center sing asi COVID hotspot orakpa yabagi akiba lei hainaso maikei kyadagi wakat narakli. Amaromda vaccine gi mamalam sung vaccine kaya yamna leigedage haibisi hausiksu chayetnari masigi matangda center na sengdokadabani haina opposition gi luchingba singna laurakli panbayai hausik phawbada state kunna lemna vaccine kapkani lauthokrabani. National Medical Commission na government amdi private medical college sing da advisory ama issue toroduna COVID case wangkhalagli basi mayok na bangam na nabagi damag residents oina thabak toriba medical final year PG mahiroi sing da leifam amadi stipend makata na piduna makogi matam sangdok hanaba hairakre. India da malimgi khwaidigi chawba COVID vaccine kapagi khongjang leptana chathari haukiba pung kunmari asida lakh kunmanga ga lising yankhai tarukta vaccine kapkhre hojik phawbada miyoi crore 13 ga lakh budrani panda vaccine kapkhrebani me amadagi hogodoriba ahumsuba tangkak asida chahi 15 mathaki miyoi pumba vaccine kapkadori ahumsuba tangkak asida Cowin portal arogya setu app amadi umang app ta registration tawgodabani. Ngasi ahanba numit asi khaktada miyoi crore ama henbana registration tawkhi. Railway Ministry na COVID lanthengna nabagi damak phamung lising humpu mari ga loina na isolation course lising mari thadakre hariba isolation course sing asi state singi demand matungina Indian Railways network ki mafam amadagi amada yamna maglaina puthok pusin tawba amadi thambangame panbayai Indian Railways na Maharashtra UP Madhya Pradesh amadi Delhi da hojik phawbada liquid medical oxygen metric ton 410 yohan khrabani. India ki COVID ki lanjang asigi khajik nungai ningai harau ningai oiba pau amoina IIT Kanpur gi Professor Manindra Agarwal na luchingba researcher singi team amana leibaga sida COVID case yamna thunamak hantharak lagani haina predict tawrakre. Uttar Pradesh ta laichada sigi ayowi thak yoraba matung COVID case hantharakle hairaduna sutra haina koba khanaba mathematical calculation adugi matungina megi ahanba chayol gi matungdadi COVID ki second wave asi hantharak lagani amasung anoba COVID case ki masingsu hantharak lagani hairi. Taseng namagni COVID ki second wave hana sandokpa hokraba laibak Germany amadi Italy na chingbada second wave laksin bangam lakhibaga loinana thamlamba curfew amadi lockdown sing hangdok nakre mahoksagi phibamda hanjilakpa hokrabane maramaduna malemda hojik COVID ki second wave ta Iraq nariba India gi su kharanigi matungdagidi wave asibu laksin bangam bagi matam ama soidan lakhigani haibagi thazaba chetna thambaga loinana matamadu yodriba fawbadi ekhoi khudimakna akhang ahei doctor singna piriba takliba suggestion sing SOP sing asi ngaktuna checksina tangai fadana chatpa taribani. Aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara AMCH Dibugarda amamamna sino dasmik mapan metric ton puthokadaba oxygen plant ani hokibadagi Assamda nongmada oxygen metric ton humputare dasmik nipan puthokpa ngamlagani haina Health Minister Himantana hairakli.
अल्फागी फाइनेंस सेक्रेटरी जीबोन मोरान ngasi आर्मी 3 कोर की मफमदा सरेंडर तौखरे पनबा याय नुमित हुमनी मुकी ममांगदा महाक हकचांग नुंगाइरक्तबदगी अल्फादगी पोथाख्रबने सिक्किम की गवर्नर गंगा प्रसाद कोविड पॉजिटिव ओइख्रे प्रसाद कोविड वैक्सीन डोज अनि कापलब मतुंगदा पॉजिटिव ओइरखिबने हौखिबा एप्रिल की तांग 5 महाकी अनिसुबा डोज कापखि नागालैंड की सीएम नेफ्यू रियोना यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह दा नागालैंड दा ऑक्सीजन प्लांट सानरबगी खुसुखलाई एयरलिफ्ट तौबिनबा हाइजरखरे महाराष्ट्र न सही 19 मथकी मियोई सिंह दा लेमना वैक्सीन कापकनी हाइख्रे अदुबु वैक्सीन कापगी खोंगजंग असि मे अमदगी हौबा ngamloi हाइरखले मसी वैक्सीन साबसिंगना सोइदना वैक्सीन सप्लाई तौगनी हाइबगी थाजबा पिरक्तबदगी मे अमदगी वैक्सीन कापा हौबा ngamladaba याय हाइनसु स्टेट खरना येलखलिबने गवादा लागलिबा निंगथौकाबा नुमित की अयुक फावबा फुल लॉकडाउन थमख्रे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना कोविशील्ड की ममल लुपा चमरीदगी चहुमदा हंथहनख्रे सेंटर ना सीरम इंस्टीट्यूट अमसुंग भारत बायोटेक ता हाइजरबदगी ममल असि हंथरखिबने मुंबई ऑक्सीजन वाटपगी अवाबा मायोकनरिबासी ngakthoknaba सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन अनीना मुंबई दा लेमना ऑक्सीजन सिलिंडर पीबगी सेंटर लॉन्च तौख्रे मलाबर हिल सेबक जथा अमसुंग मुलकुन सिख यूथना ऑक्सीजन लंगर की थौरांग असि पाइखलखिबने कुंभ मेला की अरोइबा शाही स्नान की मतुंगदा हरिद्वार दा कर्फ्यू थमख्रे वैक्सीन मपुंग फाना काबलबा अमेरिकन सिंगदी युम की मपानदा मास्क उपतना चटपा याय हाइना CDC ना हाइरखले सिंगापुर ना प्लेन अनि थन्ना ऑक्सीजन इंडिया दा थारखरे इंडिया की कोविड लांजंग सौगत अदुना $10 मिलियन पीरगनी हाइना कैनाडा की प्राइम मिनिस्टर ना लाउथोरखरे अमदी मालेमदा अहानबा लेबाक कोइना यूके ना सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल सिंग यामनमक स्पीड हंथना मोटर लंबी सिंगदा थौबगी आइन सेमख्रे ngasi gi onadi arambai news guwahati da manipuri pau sandok chaba matang asta loisinjabagalo